setir ora bakal luntur ora bakal mluntir bungahku tembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah
Dedek-dedekku semuanya. Ya. Ini alhamdulillah sampun mendapatkan instruksi berhubung besok juga jam kerja. Ini bedek-bedek menyambung silaturahmi kepada beliau Bapak Gober. Ini tadi yo kita berusaha menampilkan yang semaksimal mungkin Pak Tulus. Nggih, satu lagu terakhir permintaan dari Bapak Sastro wonten Gerajakan Banyuwangi dinggo all artis. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kakaknya Luhung saya doakan kok gak dadi manten gak nimbali dhewe ya. Neng penak yo joget rene mosok jogete neng kono. Iki bubar nduk ayo gene nek syutingane. Ayo, sama kakak. Nggih, buat Kak Teki, Kak Eva, kakak kabeh. Iya. Jumeneng monggo. All artis Gerajakan Banyuwangi. Ini